Kaseng Nyotram National Youth Movement menekasi kapratrik benai besar ajar puar kali bantur Assam Police Battalion kebadan Hasabuda banyak keren halor kerja akan jong kilangot kisama kasi iba kentup news Starling kriam lai post nam kerta despar mukim arkandai nam kerta barsan lawai lai plais nam kerta Nadu kaspotrek benai besar ajar puar kaba kila syak harap katkum PS number RR ajar RR apo ke section Sispa Arpobi Sauspa Lai Pusan Sispa Sanpulai A Sauspa Arpenyau IPC Section 4 of PDPP Act Hadian kejahatan baru IC in charge Songka Assam UI Ali Pula Ong Baikini Samla Mata Ladon Hamran टीसीएसपी को पूछिए कि इसलिए अरेस्ट किया था, वोट अरेस्ट का आपको तो उधर में मैंने आपको मैंने ये मिलेगा तो पार्टिकुलर्स मिलेगा तो किस लिए अरेस्ट किया है समझा है। वो लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोग का उधर भी मिलेगा कि इसलिए अरेस्ट किया, क्या क्या सेक्शन लिया था और पार्टिकुलर्स पे मिलेगा ना। अभी उन लोग तीनों में कहा वो जेल में है। जेल में है। क्या 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 केस नंबर में लगा है? केस नंबर तो है तो कितना केस नंबर 22 ऑब्लिक 2022 केस नंबर का 22 है। हाँ वेरी सीरियस केस मतलब है ये साल का केस 22 नंबर केस है, 22 नंबर केस है। 22 का मालूम है ये सीरियस इशू में 350 अप्रैल Arjar Arpuar nah kalian keseng YouTube National Youth Movement Chin Wayam ni pami dah kawai ke jengmot banwan sini sepo sabudah nah kebenta ban yo keren bat pulit jong ke Assam bat dah kawai ke jeng temu ngila poi hiru ke jaka kat kum ke jeng temu ke jengi ngila yo bani kendo yo osi jong ka Assam Battalion kebadan hang po sabudah hagene ke jeng kendo nak kaliang jungi ngila keling la perthau ke bedai bat kijing ja kibala kasar kar Assam ngila ni pulit Assam kila syukam klam dawi ki beri jungi ya kila ingut ki samla kiba la syakam bat menta kidan hapo ka studi jong ki pulit hapo amran bat hakani kijing wan jungi ngila yo ki kerteng jong kini kila ingut kata Starling kriam mulai posnam kerta beri kuan cumba wayar lamarai nata dispar mukim perpendai senam modai kuan jung kuan jumba rilin sotun barsan lawai lai pulai senam modai kuan jumba riat lencing kini kesamla kidai kinong song senong tenrai kinong song senong bapura jong senong sabudah andang ilaya interak bat kipulit Assam ni bagi kipulit Assam kidan hapok kene ke batalion kidan ke malai pau duk salpongot te kene ke ba pen i yangi ke ba nikum ke sengi lap ba kumno ka sarkar Meghalaya ke bu ya ke police station jongka ya ke outpost jongka haduk maulosnai ke bancingai kumba sipau haduk khat ar kilometer haduk sabudah hang kita gisnong la song snong de kipat khasi ke beri new trap sudah hang tai hapok sabudah kat ba kumno ka Assam ka yo bantai ya kane ka battalion ka jongka hapo sabudak badang hap hapo sam jong jela Meghalaya kene ke jingkeli ke barudak jingkeli ba he bhai ka sarkar Meghalaya kumno ka sarkar Assam ka yo ban bo ya kane ka battalion ka jongka hang tai hapo sabudak mano bala ai bor bat kumno hato kane kam dei su ka hapo ka jela Meghalaya ban kum ka sang hing skau ban penbor ka sarkar Meghalaya bak sarkar Meghalaya ka dei bat sim khia ban pelat mardor kini ke laingot lada kam pelat ikini ke laingot na kaliang jong keseng echeno ayam hi borok gawai ngin sale daki wai pat kilat kelenti ban penbor ke sarkar ka dei ban pelat no ikini ke laingot ka sarkar Assam hapo ka jingpet jong UOC u in charge IC in charge jong ka ke battalion ha ka jing ya keren barngi uang ba ka jing pharap yaki kalong halor ka jing thang jong ki ka jing king ka badan hasabuda ka jing king din harai habang ngila lepet akate ke jaka ngilap ba kene ke jingkin ke khlamdan dak mong kene ke tangka dak jong ke jing thok jong skor jing pulut Assam ban thombor ke beri jongi ke badan hakene ke border ba Assam tanda kaliang jongi hukum kesang lada ka sarkar Meghalaya kadang ya ngap mutlop kan sepoi kapor banging inom pentip
ya ke sarkar Meghalaya ban nginom pentip yano ino ngin sale la ka jong ka kamram ka badan kam na ka benta ban penbor ya kene ke sarkar ba kadai ban pelaj ban ya kran ba ke sarkar Assam ban pelaj no ya kibri ke jongi ya kini ki laingot ki samla napo ka along jong ka Assam ha ke juk kapor hadien bangila wan napo sabuda batalion jong ka polis Assam nilayo bani kendu hangne mentayo osi in charge ba JK Pawa bodai osi in charge jong ka Maulasnai outpost hadien ka jing interact bod i ngilap ba hot ki staff yang ka manpower jong ki polis hangne kaladon kumba ar pungut te handrai ka ka ba isang sot kalong ba ka jingjinga jong ka distance nang Maulasnai sedu sabudar kam idan jingmot syok ban bo police station hangne hak jing sisa po border ka police station ka de bandan ha border balai ka police station ka dan hadu Maulasnai lada ka Assam kala banwan sna police station hapo uput usam jeng jela Meghalaya balai ke jela Meghalaya kamla ban sna police station hapo sabuda ka bade ke jakala jo kade ke jing kli ke bahe ya ke sarkar Meghalaya hatu gini ki home minister ki susyong nang tai na po syuki bad kin su dictate kin sukli haba kiwan senior kin kli shwa ai sar ya osi kin kli kin ai sar seto ka surak kalam kumno dan dukan em seto ka surak ka bahana ka sniu shwa bakin wan nang tai sini kita kli perthau shwa ka rukomya ngi bo pulit Assam don jing awar bania na thoi bania na duriau bania da ka lenti da ka rel na dia da ka plendo kisen badai ka kam sya ban train na ka benta kinong Assam jong ki he ki han juga Assam kim ju salia kat ba u he han juga jela Meghalaya pat chua ban wan sene da kli shwa ka jaka ka long kumno kum gane mo kata ka sur trai jong kini kinong trai kam sarkar jong jela Meghalaya bar sai sin par shwa ba ka seng kan sim ya ka senjam ka batang galong ba ni kan tujur ya Konrad Sangma wadi chief minister ya home minister ba Lakman Remboy ba kidai banwan penpai kloi lan ya kini ke laingut ke samla lem kumta kan sami ke jing ke bakrau hapo ke jela Meghalaya kata kedai ka decision lani ka rai jong ka sang HNIM hi barok kawai ke badan hapo ke beri new trap barok ke sa sisen shuaban penkun ngakwa ban kentu ya ki parari ke jongi basa kini ki area kini ki than hapo border ba kin ngobha banlong kibriu kibaya teli kide balong kibriu kiba i jela ka jong ketenrai kiba i jela ka jong gajat benriu kimdei ban ya pat ban ya pra lada don gitu ki riu set sukor ki ingkong salangmat kiba jus ngau tenat ban let long kum marsyang wilir la dia dalet sa Assam ro ngade Assam dawan sa Meghalaya ro ngade Meghalaya ngakar pat ikum gitu kibriu bakin dei ban sange no namar ka rib gajat benriu ka dan pedang ke jing ka bakrau na ke jing sa thambor ki bor ki mana ba